Jean-Pierre, Love in Motion Canada and Limo TV, always highlighting people who are doing good deed to people. Uno munsi bafitiye umushitsi, uwo mushitsi akaba yashikirije ijambo uko avyumva kuri Facebook naho benshi batashoboye, bamwe bamukubishima abandi barabishimye. Yari yashikirije ku nkuru yabereye Burundi aho umuhungu yagiye muri vacances ahura n'umukobwa, hanyuma ivyo bakoze babishira kuri internet. Ntivyanezera abantu benshi, nta numwe ngira baranezerewe, nawe agira icyo bivuze ko mugabo abantu babifashe ukundi ngo yari kumubwira ni box abandi nabati wakoze neza. Nuko rero Hassan nagomba umvirize extrait y'ijambo wavuze, hama uratubwira. Bite bene wacu murakomeye pewa. Ye murazi ko namenyereye gukora ama video ariko bibaye ngomba ko ndabikora. Kandi ikintu nshaka kuvuga, nashatse kuvuga ko kuri mugenzi wacu Fabrice Mitera wandi wavuye muri Sweden, ibintu yakoze for real sinabikunze. Umuntu afise umugore n'abana yitwa kwaje muri vacances aje kuruka mu mutwe, ahubwo aje kwitera ingorane. Kandi ikibazo abarundi mufite ni ikibazo ni kimwe. Yana niko ndareba ama message mariko murandika. Ushaka kwandikira umuntu uri kunamubwira felicitation cyangwa umubwira so many funny things uri kunamubwira. Reka rero ndagusomere abantu bagize ama commentaire y'ubwoko bubiri, ababikunze n'ababigaye, hama mu nyuma ubwira badukurikirana icyo washatse kuvuga. Guhanura iyo bayita chantage, nimba ufise uyo mwanya wose kugira ukemeshe tonami nukuri uzosanga usigaranye abagenzi bake. Nimba guhanura ucusimbira kuri Facebook, no way. Unaona avuga ati uvuze ukuri vraiment. Undi avuga ati kweli my bro, uri umugenzi mwiza, I really appreciate it. Urafise aho wari ushaka gushika, kandi ugasanga hariho intumbero ufise niyo bashaka utubwire gatonya. Murakoze. Njenga mu Burundi nahavuye mfise crew nigishaga mu bintu by'umuziki. Mugabo nubwo babaza kandi aho bari ndibaza bazanayibona iyi video narababyiye kugira ngo iyi si uyishobore no kwikisha bugufi kandi no gusaba imbabazi. Yego. Avana nabigisha bari abahungu bacagaho ngaca. Mugabo umwe muri abo aratinyuka araza aranyagira arambye ati ngenda gukunda ukuntu meze kandi ashaka kuzaba umugenzi wanjye. Ndambye ati rero nje iri jambo mbyiye ndarikunze kandi ngiye si n'ubugenzi gusa, nzakwigisha n'ibizogufasha mu buzima. Ndabashyira mu ntumbero yo kwereka ko ibintu bimwe bagomba kubyirengagiza, ibitabafitiye umwanya bakabyihorera. Kugeza kuri ubu n'abagenzi turavugana iminsi yose. Ego, tugarutse rero kuri video tutarinze kuvuga ibyabaye bose barabizi, nta kamaro ko tubisubiramwo. Mugabo uko je numva ibintu, amakosa yamaho, uko turabantu bari kwisi, turabantu bari faible. Ariko ikosa ribaye ni vyiza ko umuntu aryigiraho. Nibyo. Ikosa ribaye riba rinini riba rito ntiritegezwa gusubira. Nibaza ko bijya bintu byabaye kenshi, byarabaye no mu Rwanda presque la même semaine. Tumaze kubona ama video asa nkuko vraiment dusa n'abataye umuco. Aya makosa dukora haranagaruka. Aragaruka. Hari ukunagaruka, ariko nubwo bwose ushaka gufata umwanya wo kugaruka ntabwo ujye ubibona. Mugabo wicaye ukabyiyumvira urayabona akakugarukira. Twebwe mu dini yacu y'Abasilamu iratubwira icyo ukorera umugenzi wawe bazagikorera umwana wawe cyangwa bazagikorera umugore wawe. So ibintu iyo umuntu akubwiye ati nge naragikoze kandi akigamba, kwigamba urazi icyo bivuga?
kwishima yeah, kuba proud of ikintu kibi wakoze. Nta muntu utajya ukora amakosa, ariko ikosa ryiza burya ni ryarindi ukora bakanaguhanura. Ngiye rero ya video nayikoze sinashaka kuvuga wowe wenyine. Nimba barasomye na message naranditse brother and sisters, young youth, urubyiruko rukiri ruto. Okay. Isi message narungikiye uriya wenyine, navuze ati nurukura byumvira kuzobikora umunsi ukurikira ntazabikore. Ngiye ririya message kuba narayitanze nashatse kugira ngo ahari umunsi yayibonye ari uwo munsi, ari umunsi ukurikira, ari ryari kazima, ngiye message nayitanze nazobikora muri 2019, nazosaba imbabazi muri 2020 bizomuraba. Mugabo giye nashatse kugira ngo ahari nanayibona binamushobokeye asubiza abantu, ababyire ndaze ko nakoze amakosa, kuko amaze imyaka myinshi ataza mu Burundi. In fact ndibaza n'abagenzi be bari bamukumbuye, umuryango wari umukumbuye. So urumva gushika ujya muri prison n'umuryango utari wamara nawo amezi 3 mwicaranye muri ko muraganira ukamubwira urabona ibintu nk'ibyo. So it's better nawe usohora ikintu kivuga ati bavandimwe bashiki banje abagenzi, ngiye niyo ntumbero yo gusohora iriya video. Ngiye sinayisohoye kugira ngo ndiko ndavuga ati ndiko ndamutuka cyangwa iki. Ngiyewe sinamenyekanye kubera Fabrice, kuko hari messages zimwe nabonye bari ko baravuga ndiko ndamusta. Okay. So ngiyewe ikintu nabonye ku bantu benshi, tureke gusa na kira gihugu cyacu cy'i Burundi, umuntu wese uyumuhanuye arababara. Tureke n'umwana wanje uyu nguyu aranga, hari igihe musanga ku ishuri ariko ararira bakacya bambye ati yakoze iki, namubwira avuge pardon gusa, ugasanga abanje gutinya mugabo end of the day tutari twanasohoka ngaho ukacumva by'umwana pardon. Kandi bagasohoka hariya bariko baratwenga. Nta muntu utajya ukora amakosa. Ijambo pardon nakantu koroshye mugabo gakunda kugora abantu benshi kuvuga. Nabikoze nashatse guhanura umugenzi, sinashatse kugira ngo menyekane ku mafuti yiwe. Muga nta guciriyemo ikintu maze kubona, iyo habaye ikosa abantu barafite tendance yukuba basinda bibazwa. They don't care. I know. So ibyo rero ntibifasha uwundi kuko nukurikira arabikora kubera babonye uwundi bamuretse. Aho ikindi kintu naguciramo, uzarebe umuntu wese akoze ikosa. Reka mfatire ku mugenzi wanjye, iyo aba umwana mwiza biriya bintu yakoze akabigumana muri telefoni yiwe akanabibika, ninde wari kumenya ko yabikoze? Ariko nimba wenyine yarabyitangiye, seke ni kuvuga ko yashatse kujya abantu babimenya. None uko yatanzwe birahari, birazwi? No, njyewe tutufaso ikintu video urayibona. Wayikoze uramubona. Wayikoze niwe yayikoreye, ivyo byo nta. So that means yabikora bizi. Abikora bizi ko bishora no gusohoka. Kubera ko nago kirinda no kuvuga ati ninde wayitanze. We are talking about ninde wari kuri kamera. Nagaru yazitanze ku isi yose. Ariko yahaye wese yaciye nawe yabaye shoke ayihereza undi munazi. Banamubajije yavuze ko ari yazitangiye. Umutima wiwe baswaye ndio wanasemaga roho yake ndio temwe, si sawa? Ye kwa roho yake arazi icyo yakoze. Nta kintu ngiye nagerageje kuvuga, nagerageje kuvuga ati nimba yashoye kwipibria, ngere sindamupibria ndiko ndamutuka, ndiko ndamubwira saba imbabazi. But most of people bari kumubwira muri inbox, wibyo yakoze ko atabigumanye. Wala ibyo nabyo nibyo.
kandi igihe kimbabaza ugasanga abamama n'abakobwa bakiri bato bariko barashigikira umuntu ibintu nk'ibyo batazi ko petete nimba utari wabyara bizoshikira umwana wawe. Okay, tugiye muri positivity rero kugira dushobore kwiga twese dukuremwo inyigisho muri ibi bintu. Abantu babivuze ko bashaka umwe wese ni igiki buhanura abantu, hari abatafashwe, hari abatabikora, hariho n'abazobikora, wohanura iki kuko ibi ni ibintu bikomeye cyane. Njye icyo ndiko ndagerageza no guhanura abantu, utari wakora ikintu uzajya ubanza wiyumvire eske kino kintu ningikora consequence yacyo ni iyi, ninagikora abagenzi bazobibona neza, ninagikora nimba mfise umuryango eske uzobibona neza. No guhanuza ibintu bimwe burya birakenewe. You have to let your failures teach you. You have to let them show you what to do differently the next time. So if you get into trouble, that doesn't mean you're a troublemaker. It means you need to try harder to act right.